zinabaye izo seningi ebyiri zibaye niba hari match Sport yabikoze umuti nari sanzwe n'ubundi naravivuye hari ingingo ariko ino match nubwo yitsinzwe biri kimwe hari ingingo naravivuye siko kandi ikintu kigutungura yabonye uburyo bw'umunani bwabazwe ikintu cyansekeje ni ukuntu match yarangiye abareba bakambwira ngo hari ingingo arabatsindishije gukoresha pate match umuntu ari gupanga ama mediateur kongeraho Gigia nk'umufasi winga uza gufasha muri mediane udakirisha ba double casser ahubwo banakwica bari guhitana ariko abantu banze murebe mu buryo yahushije dokoze ngo uravuze ngo mukora ni ikipe ya fake oya navuze ko ya fake mu yavuze ko ni ikipe isanzwe uyanije n'izi Kigali uretse mukora umuntu uyitaho wagize ngo ni ikipe iraho ngaho ngo rwose ngo kosora imvugo ngo uvuze ko ari fake oya ni ikipe no yajanije n'izi Kigali ariko buryo hari ingingo yahushije bwabazwe bw'ibitego barabaye ese ariko Eseno w'Imana umva mubwire nigeze kuvuga ikintu kugira ngo nayanjye nigeze kubabwira ngo Eseno yakoze ibishoboka byose yereka Rayon Sport ko ikenewe mwataka muri ampinga umuntu bita Musa Eseno ngiyewe ndamutse ndi n'umutoza afazali nafata Onana uri kuri 80% benshi baranibaza impamvu Onana atanakinyereka tunaribesobanurire Onana yehere no kuwambera sawa kubanza mu kibuga ariko bamukoreshaga imyitozo ntago yirukankaga openly nango yari kuri nko kuri 80% ngende ku makuru banyandikira ngo ni wakara ngo bamubujije gukina ngo wabujije rero ngo kumukiniye ubwo byabari kandi nkubwira ngo rena pure nyizi ngura kuwa mbere urumva bakara rena pure nyizi ngura kuwa mbere yarayize dusotse mu kigano nebye karenze yarayize tuvuye hano dusohoka no neza 10